Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Uma ngabe ufisa ukuzwa ivideo le esikhuluma ngayo namhlanje, ngiyacela ungene kwi-comment yethu yokuqala ke izokuthatha ikubeke kwivideo esizokhuluma ngayo ke lapha nawe ingane zakwethu. Kube intokozo ke izolo ntambama wengane zakwethu izinyanga ezimbili okwaziwa ukuthi ke ayizwani ke lapha wengane zakwethu ngenkathi ke zibhula ke lapha online ke zihlolela abantu ke lapha bukhoma ke bekade ku Dr Mabalengwe ke no Dr Khehlelezi ke ku live ke ka Facebook ke lapha wengane zakwethu kuphume imfihlo ke eziningi ke lapha wengane zakwethu lezi zinyanga ngenkathi ke zibhula ke lapha ke online ke ku Facebook wengane zakwethu. Mangabe ungayibona ngale video ngiyacela ungene lapha kwi-comment yethu yokuqala ke uzoyibona ke le video ke uDr Mabalengwe benokhehlelezi ke bebhula ke lapha wengane zakwethu. Ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.